Congratulations, first of all, for awarding NDPP ticket from our high office. As आपने मानो सोपरा आपने लगानी तो शिटोले तो बीसी खुशी बगैर और कैसे आपने ticket पाएंगे ना पोस्टी आदम ने रास्ता दे किने ना आपने experience एक था first journey from Dimapur to your constituency itu एक शेयर Thank you. Kali NDPP Central Office para UDF government para NDPP ticket to amike dishe. Itu to le sur laga wili kata dishe. Kili itu kuasa boleh amakan candidate kan tu chejin dishe. Aro itu boleh. Ami bawa hop dishe. Sate kami ami bawa hop dishe. Boleh bi amakan chejin wait disibra. Matishe, aro amahan laga honorable CM Osobra. Itu tu le excel guardian se by election tu merobra unopposed kita abanakan kita puja kena hi kita government logo de corporate kurbi babra itu point CPC initiate kurse balbra to amahan chujun candidate tu jawab kena ठीक है इसोर लगा हुए लेता हूँ पुलिस को हमारे चुजुन मर्चेंट कुन के टिकट पाले भी हमारे रिमेनिंग नापा खान फंक्शन पर कोऑपरेट करो और फाल कंस्टिट्यूंसी के काम पर क्या चाहो क्या ना हमारे अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस क्या ना वो क्या ना हमारे राज्य दिशे गवर्नमेंट लगा आते सेवन इवनिंग वाले वो ये का कॉल है सेंट्रल ऑफिस एनडीटीवी दिमागुरा तो कली टिकट सर्मनी लाभ प्रोग्राम से 11 AM अब रेटिंग ग्रुप ते बजे ना मुझे खुश तो मैं विशेष सरप्राइज और खुशी बात है ना वो क्या ना नेक्स्ट दिन रेटिंग कुछ है टिकट तो मैं लोगों को दी शेयर तो ये तो इसोर लगा इतना विल था कि शेना कि मैं लोगों को हमारे लगा स्टूडेंट से मानो ये तो बार मैं ही लीड कुछ क्या ना चावले लगा इसोर लगा विल एक था कि शेना कि ना काम मैं भी ये तो पठाना कुछ क्या ना एक्सेप्ट कुछ है टिकट लगे ना खोर बुंजी से ताकि फ्रेंड खान सब केदर बुझे ना ताकि से अभी इंफॉर्मेशन तो इनको दिया नहीं एरिया की जब हो गया ना बोले भी साथी खान तो सब खुशी बड़ा अभी भी आए वो ना का जमा हुआ तो गाड़ी 30 ऊपर हो जैसे 1 to 136 जमा हो जैसे तो ठीक है से इतनी भी एकदम एरिया मन खुशी लगा दिन दिखता हमारे गाने लोग पैसे को क्या ना हमारे तभी बड़ा एक बार जाता नहीं से ना शुरू करके ना आ तो कली रहती ला जोड़ी तो खुशी बड़ा से नहीं की जाने एकदम जोड़ी भी तो ना जाने के ना आज मोड़े भी हमारे लगाने थे पहले संपूर्ण मुझे से ताकि पास्टर लोग ना कौंसल लोग ना टिकट लोग ना प्रोग्राम इतना मुझे आई ना समुद्र मुझे से समुद्र थे अरो एरिया मनो कान पोस्टी बड़ा कौंसल कान पार्टी वर्क कान के लोग लोगों को जना बेसी जमा को जना था तो ताकि भी आप ये तो थैंक्स दी जना पठाना समुद्र टाउन और दिस चर्च ना पास्टर बाती जना पठाना लोग से इन्हें को जना नॉमिनेशन पेपर तो आई जना सबमिट कर और सक्सेसफुली डान कर Congratulations, Amihan
58 SC Shamator-Chessore laga political record breaking apni kurse eto amena so project ase. You are the first candidate public laga support te hi eto candidate paise kojana se apna process aro to without even organizing your party officials only NDPP laga placing apni ke ani ke ne thya to sort of performance bishi khushi paise apni da nomination successful kora bi bishi khushi paise. Thank you. Apni man to pra ahigena apni laga nature constituency first ya go posti samko posti na bisa tadi kini ka apni reaction tadi apni la support rakan laga sa kini ka reaction tadi Ami kita sisir baru kena hise inka group tu alag-alag kena ami je itu making group boleh kena tadi se first group tu settle baru kena 5 km di tadi se next itu laga turning di tadi se aro last tu ya prolog na kunci kena tadi se to taikan bi kali rati moi तीन बच्चे भले तो पुंजुबा बड़े थे कोई जना मुझे फ्रॉम कुर्से साथे करके तो ये सब चीज़ें kan तो ले एक बच्चे भले पर आएंगे ना राती ही ना घुमाएंगे ना गाड़ी दी बोएंगे ना रास्ता दी होगा तक तो अभी तो kan लगा sacrifice साइके ना मुझे इसी मन खुशी की ता बाइसे और मन तो की ता बाइसे अच्छी हमारे को दी लगा साथी kan बड़ा और पब्लिक kan बड़ा अभी की फाल बाइगे ना इनका खुशी बाइगे ना Ratin pi kami ke rokai ke nasi sacrifice kura to kami isi ikta area pungcal ko ko te kami itu kan sadikan maka sacrifice pai ke na moi bi isi khushi baise apni iman jun koi mabra 30 plus kare ase aro Shamator pungcal la to 100 award ko ase like mukok chumbra ase woka bra ase to exam bra ase exam third and exam bra ase and also record breaking ekta gari Shamator de traffic jam gurbo le nama apni nama endurance tagi apni into expect krishna pura ami expect thake ami to le ise laga norms kan bi ki ase to kan sob mani ye nahi kunki bi information to itu bi kwa nai bole bi jaga di to mon rukhabo na para karne aro gile itu ase bole to unoppose ha karne public kan सब पार्टी लगा एकता पार्टी हो जा करने पिछु पिछु बाइके ना पब्लिक kan itu main तो ले अभी के अनओपोज या करने सब पब्लिक खुशी खुशी ना रुखा लगा से कोई के ना हो भी तो अब कुछ बाइसे itu public kan laka moral support apni ke moral kura do le to itu Yimchunger manu a man like population de first time Nagaland assembly seat te vacant kuri dena Yimchunger ekta bi thaga nai apni Yimchunger leg laga placing apni logo de ase ami han aka ase apni Yimchunger laga manu laga support to ki debi itu le tom nu gena apni ham pray kuri de ase ami han Shri.S.Keoshu abi ita MLA invading ase. He will be soon be representing Shamator-Chessore in the Legislative Assembly of Nagaland. Tayo naka supporters aro 58 Shamator-Chessore manukan kiye ami kan on talik nito kotha kora all of itu election laga aro to kinega after election aro kinega 1 year ke ki kuri chabo tai nito kotha kora ko bole take all of time this. Thank you. Kecil itu wajib nak tanya lah. Cini Israel ber semua lep tu sebelum. Abi alam mesti ni sampai apa kita Israel orang sini sisi pilih senar tu. Wajib cing Isa teruk pandai. Aja sih belajar dari sini. Isa teruk ala ulung kena sebalik. Serkar ni semua gila pikir siapa nak. Problem ini kaya apa ala wih itu kam satu Hoju सरकार क्या अरे वाला की तो मुंह भी ऐसा क्या अलवा तो इसान ने सरकार क्या चिंकी वाले आला भी दिखी युमोक चिंगे
isa Yimchunger Tribal Council na thoba le isa la bangi ji masambi kadang de shumoto position isa aja chingwala him de robon shi ta yi kit de shabung ba na chumbo mo chi se shang da le de swa truklang shi isa hakim ching ara ko ba le isa la ne dikit ji ala la shi yi dikit ji ala la shi isa la de sumu ji ashi de trukshi gi wo rang ba de swa isa pa shurum ba tam na ba le tikya ba do sarkar ikilim dikit ji do NDPP yo jumona jingi chungul mo chi khanang sa la shi de ide mo ji ilum chung da la so trukshi bi zerbo ine thiu alang ta la kam khanang song ja la nga nasa de de ki ya ar a ba ne isa la sung se ide ba le nagar bolong in ba tumo kokla ashmo ba iriya chi bo sung ja ne trukshi fi bo sung ja ne jumona jingi nasa de kanang de tam khanang ne sing shedi isa ni bir support ko se de numulung chi la mo chi dang yang dong ba de yenga nyam sing tam na da la chi ayang ne arbi ki sing che ikilim numulung ji ba le trukshi mu jo mi abu ba de mala mo se ko pok sama se pekit bu mi abu ba de chungul numulung yang asu ba chi le de asu ba chi de trukshi ni zo ko pekit ko so ja numulung ji ade de san shi ikilim tam nam jang sang dong zu da zo tam nam jang nasa ra ko nasa support hote na lang ini sha azir mo ko ba jude ji kim ashi ka sala la she isa ra ko ba shmo sho kam phung shmo ki ro shmo la ba de mo lu ji ni maksh kide maksh sa linger az Shri.S.Keoshu jaga abi ramdongchin kide nyu chamde hapinde abi kya agok chamba ji ba sho abi MLA so sinte kimaru ba de kimaru dala kya che chumbu ne isa zne chogin ne isa ki ala la thota do chila isa igina dola ne shi mo ala la sin chumbu ne ni besha so Yimchunger ala la ala ne sham so ine ending gi de ge de gala ne isa ala la gi dang Yimchunger zura ala la mo chena makshe de tanyela tmse gi sho ne sa Yimchunger no jor ba isana ani ke to ke na to sho nagar mi to bone she Yimchunger ja ba zo cho jo Yimchunger am jo zu bud ga de mer ne ke to hatur ya bi ya zu kalam na kalam gundre che ki kalam na kalam ani hi da che ki to sho chimbu mi ja ke ting mi ki no mi ha ba kim che de ja ba ala la MLA ma su ku de she Yimro ko ri chen jo ko ri sin na me sa ya no ni a do ma ba ju jo ho de Yimchunger abu betum shi kiwa de sana gena do la chuma haki ba go ko ne sana arya go bale na isa miam do sho limber ke sho mo hito na kallam na kallam mi zurla na jumana lakni ki do sho mo chum ki la la she azna kilama chi de sho isa limro ho asi de isa la la yi de san de ki de mu shu cho arbi election tin sia sala la she isa yi ki tin do sho kide asıba şu kide asıbadaki na isa 58 esi Shamator-Chessore area public muchini gidecek kide ası ki yudu şu an şu bir tane olacak kide maksimum once again congratulations for your successful nomination may God guide you and bless you throughout your leadership.